بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aziz kardeşlerim, Allah Teala bizga o'zining tegishli bo'lmagan sifatlarida, keng ne'matlarida yashadi. Ona bizga bergani sonarga o'ylasan, sonin, siylarga olinsan so'zim yetmas. Hoy vaqt biz sizning bilan turmushdan zorlanirga, biroz bilan zor qilirga yaratsak da, subhanalloh, bugün biz yaşagan ne'matlar, bugün biz Allah Teala tarafından kabul etken hürmetler, bizning ota-onalarimiz, abi-babalarimiz bunday ne'matni ko'rmadi. Bugün biz yaşagan yurtlarda ağır yaşay olmadik. Bugün biz yig'ilishgan to'lov tortlarida oddiy to'lovlarni ağır yig'ila olmadik. Bugün biz o'tirib yurgan yilda yumshoq, kerak bo'lsa salqin otlarda, mashinalarda ağır yig'ila olmadik. Şuna göre zorlanğanda Allah-u Teala'nın isteştik. Hem bizden zorlarımız Allah Teala'ya rahmetsizlik bulup gider olmasın. Eğer biz şu babalarımızdan bu dünyaya kübret layıkını, eğer biz onlardan üstünürek mi? Diyen sorunu her vakit özümüz yapıyoruz. Allah'a şükür. Memnun şükürler olsun Rabbimiz'e. Biz yaşagan ilde, Bigrak'ta, biz yaşagan Çirlik'te, Dağaristan'da, biz yaşagan avullarda, şehirlerde bütün narsa günden gün yamara, naturlana qara. Şilme yakşak bilen avul yerine girsen, her bir avlat önünde bir tübül, 2, 3, 4 şitil maşinası var. Elhamdülillah. Allah'ın rahmeti hakkı bizning halkımızın taraş olduğunda, iş siyuğunda gösterdi. Çünkü iş başında yatıp kana, akla dilime timurat gelip basıldı. Allah'ın rahmeti bu yılda şehrimizde 50 yaş var. Hem üst boyununa 200 binden artık kişini, 50'ye yakın millet vekilini sığdırgan, şuşa zor ortak yurtumuzun yazmışı, anı tarihi, anı bugünkü duruşu, hem kileşegi, her kayısımızını duruşurga, gerek olsa baylarına sonraya, her kayısımızını sevindirirge deyiş. Elhamdülillah, her birimiz kure, şehirimiz günden dünyalara, yolları da kile, gülbakşaları da varlıkta kile, halk için yol etu, işraşlı, aralaşlı orunları varlıkta kile. Elhamdülillah, il, respublika, şehir yetakçileri, zavod direktorları, tügenga ma'lum uzun tırbalar ham zavodlarına tügel, munda ilgili halk yaşaydı. Bu o'zining bolalarının üstüne, o'zining yazmışın, şuşa şehir ham rayon bilen ko'pmi kishilar aylagan. Hem Allah'ın rahmeti yetakchiligimiz buni anlay ham yaşam şartlarının davamında yaxshilik için ko'p kuch qo'yiladi. Shaharning tashqi motorligi ortib, uning madaniyati o'sgan sayin xalqi da inshaalloh badaviyat odatlaridan yiroqayib ham motor ko'rgan turmushga qaytar inshaalloh. Chunki narsa u madaniyat. Madaniyat bu Arap so'zi ham Madina, ya'ni shahar so'zi bilan baylangan bir tomirdan. Agar shaharlarda shunda yashagan badaviylarda nimadir ayrim tartiblar, qoidalar bo'lmasa, shaharlarning har doim o'z arxitekturalari, o'zining qurollari, yurtlari, masjidlari, bozorlari bo'lgan. Ham bu tuzukli madaniyat deb ataladi. Agar tashkildan bir badaviy shu madaniyatga
килсә, ул үзенең мәдәниятен калдырып, мәдәни, урысча әйткәндә культурный, цивилизованный кешегә әйләнергә тиеш булган. Шәһәребез яңара, матурлана. Әлбәттә, без имамнар бәлки бу эштә зур өлештә керта алмыйбыз. Әмма ләкин халык белән эшләүче буларак, без мәчеттәге имамнар булсын, чиркәүдәге атамайлар булсынмы, мугаллимнәр, мугаллимәләр, остазлар булсынмы, без шушы шәһәр белән бергә халкыбызның әхлагын яңартырга тиеш. Шәһәребез яңарады, халыкның әхлагы яңарамы? Халыкның әхлаги дәрәҗәсе үзгәрәме? Кайвакыт шундый матур бакча буйлап барасың, агачы да урынында, чирәге дә үскән, чәчәге дә сине сөендереп тора. Һәм шул вакыт инде һәрберебез кеше, ләкин кайвакыт ул сүзне әйтергә дә куркыта, бер төркем гомо сапиенслар утырып, менә бу агач төбендә сыра тибеп эчкәннәр. Әле киткән балыгында ашап ял иткәннәр. Менә монда скамейканы ватып киткәннәр, монда кыймалаударганнар. Бездә нишләптер бер урында бер төркем кешеләр ял итсәләр, алардан соң ул урында башкалар ял итә алмыйлар. Әле җәмәгать күп шәһәрләрдә чүбен булса чүп ташларга, чүп савытта урыналар җитмәй. Хәзер әлхәмдүлилләһ кибет булсынмы, базар булсынмы, парк, бакча булсынмы, күп җирдә шушы безнең чүбебезне кабул итү өчен махсус чүп савытлар куялар. Ләкин еш кына кеше шушы урынга 5 литр кала, шушы тәмәке төчегә, шушы шоколад кабыгын, баласы чыкма чүп кабыгын, шушы 5 литр ераклыкта булган урынга алып барып җиткерә алмый. Кайвакыт чип-чиста, юылган, себерелгән, пыльсызланган, урак буйлап барасың, светофорда барганда, синең алдыңда матур, кыйммәтле кайвакыт машина тора, тәрәзәсен төшерә, якындагы газонга шешә чыга. Яки син йөреп торган юлга тәмәке пачкасы чыга. Шуңа күрә җәмәгать хөкүмәт тә акчалар бирә. Җитәкчеләр, коммуналь оешмаларга да рәхмәт. Әмма шушы халыкны ничек үзгәртергә? Ничек халкыбызның мәдәниятен башкаларга хөрмәт-ихтирамын үстерергә? Моннан бер ничә ел элек бер гарәп каналы, спутниковый канал бик зур. Шунда дини тапшырулар алып баручы Ахмад Шукайри дигән кеше бөтен съемочный группасын алып Япониягә чыгып китә. Һәм аларның тормышларын, көнкүрешләрен өйрәнә башлый. Япониядә мөселманнар аз. Әмма аларның культурасын, аларның үзара хөрмәт-ихтирамын ишетеп, ул шуларны өйрәнү өчен шунда ничәдер ай яшәп хезмәт итеп кайта. Һәм гаҗәеп нәрсәләр турында тапшырулар ясый. Парклардагы чисталык турында төшергән бер тапшыруын ул шундый сүзләр белән башлый. Мин аның тапшыруларын карап чыктым. Гаҗәеп нәрсәләр. Ул әйтә, Япониядә паркларда мин бер шык савытта күрмәдем. Ягъни цивилизованный илдә парк кешеләр ял итә торган җир, ләкин скамейка кырында да, юл буенда да бер нинди урын юк. Шундый кайсыларга күрмәдем. Ни өчен алар куймаганнар? Моның сәбәбе бар җәмәгать. Кайчандыр алар шушы шук савытларын куеп, халыкны шунда шук савырга өйрәткән. Ләкин алар моны белән тукталмаган. Алар алга таба киткәннәр. Һәм балага бакчадан, детсадтан, мәктәптән, уку йортыннан өйрәткәннәр, әгәр дә бер урынга килеп, ял итеп китсәң, утырып сөйләшеп алсаң, синнән калган шүкне хәтта урмага түгел, үзеңнең пакетыңа салып, кесәгә салып, син аны моннан алып китергә тиеш. Шуңа күрә бер паркта бер урын күрмәдем дип, һәм ул махсус камерасы белән яшьләрнең ял иткәннәрен, гаиләләрен сөйләшеп, яшьләрне сөйләшеп торганнарын төшерә.
кеше шоколад ашый, попкорн ашый, чипсы ашый. Ләкин нинди шуңа кичкенә генә кесәсеннән чыгарырга китә, шунда утырып үзенә китә. Менә җәмәгать, менә бу мәдәният дип атала. Шуңа күрә җәмәгать, хөкүмәт, җитәкчелек мондый кешеләргә күпме генә акчасын күрсә дә, күпме генә урыннар куйса да, әгәр дә менә монда безнең тәртип урнашмаса, менә монда безнең чисталык булмаса, biz мәдәниятебезне төзүебезгә бик авыр булачак. Әйләнә-тирә безнең күркәм булуы, төзек булуы, иншалла тәэсир итәр безнең ички дөньябызны да матурларга. Чөнки сөйкем Пәйгамбәребез шундый дуа кылган: "Я Аллах, минем тышкы кыяфәтемне күркәм итеп, матур итеп башлаган кебек, минем халкымны да күркәм итеп. Миңа тышкы матурлыкны биргән кебек, ички матурлыгымны да бир" дигән. Һәм сөйкем Пәйгамбәребез кешеләрнең әхлакларын, иң элек күңелләрен үзгәртү өчен килде. Һәм мин барлык күркәм әхлакларны иң югары ноктасына ирештерү өчен җибәрдем диде. Сахабалар сөйкем Пәйгамбәребезгә иман китереп, аның шәкертләре булган кешеләр җаһилияттән арынып исламга килгәч, аларның бөтен тормышлары үзгәрде. Моны алар үзләре дә сиздиләр. Моны аларның якын тирәсе, хәтта башка диндәгеләр дә күреп тордылар. Субханаллах. Карагыз, Гомәргә ничек итеп Гомәр дингә килде? Дингә кадәр нинди булды? Һәм дингә килгәч, нинди дәрәҗәгә иреште? Гомәрнең әтисе Хаттаб исемле. Кешеләр сөйлиләр иде. Хаттабның ишәге дингә килсә шамабыз инде. Әмма малай килсә шамабыз инде. Гомәр ибн Хаттаб радиллаһу анһу, Аллаһ оннан разы булсын, ул дингә килеп үзгәрүгә түгел. Ул ислам өммәтенең бер байрагы. Иң хәерле, иң күркәм үрнәк безнең өчен булды. Коръән чишмәләренең саф сулары сахабаларны үзгәртте. Күңелләрендә булган кемләрне юып, чистартып, тазартып чыгарып атты. Biz дә шушы китапта кайтсак, biz дә үзебезне Аллаһ бездән таләп иткән ислам әхлагы белән зиннәтләсәк, biz дә үзгәрәчәкбез иншаллах. Мөселман кешесе һәрдаим үз өстендә эшләргә, һәрчак үзенең иманын, тәрбиясен, әхлагын яңартып торырга тиеш. Бүген без бик күп сөйләшәбез, обновление дигән сүзне кулланабыз. Чөнки без компьютердан обновлять итеп торабыз. Biz sizin bilen kişilerdeki telefonlarımızı һәрдаим яңартып, программаларын обновлять итәбез. Менә җәмәгать безнең йөрәгебезне дә обновлять итәргә кирәк. Яңартырга кирәк. Программаларыбызны камилләштерергә кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә ди? Обновлять итегез. Я әйюһәлләзина аману. Әй иман китергән бәндәләр, амину. Иман китергез ди. Әй иман китергән бәндәләр дибез. Өзімізге әйтті, сізде иман китеріңіз. Бізде китерді дейді, яңартыңыз иманыңызды. Яңартыңыз. Өз үстіңізді әшіләңіз. Бұл Ниса сүресі 136-шы. Бүгінгі күнде жамағат дүния ішләрін, дүниямызды тәртипләу үшін, бұл дүниядан күбірәк алу үшін, дүнияны өзімізге оңайлаштыру, жайлаштыру үшін нинди генә фәннәр уйлап чыгармыйбыз, нинди генә китаплар язмыйбыз. Хезмәтләр, ысуллар уйлап табабыз. Карагыз, кибеткә керсәң, ничек итеп матур итеп бөтенләйне тезеп куйганнар. Марчендайзерлар дибез. Ничек итеп маркетологлар безгә шуларны матур итеп күрсәтәләр, хәтта кирәк булмаса да кызыгып алабыз. Менеджмент дибез. Шулай итеп тормышыбызны зиннәтләйбез. Әле бар җәмәгать яшьләр белән инде тайм менеджмент дигән әйбер. Аның остазлары безгә дөньяның һәр мизгелендә, управление временем дигән, аның һәр мизгелендә файда алырга һәм аз вакытта да күп нәтиҗәгә ирешергә өйрәтәләр. Әлбәттә, җәмәгать булар бөтенесендә хәерле, әгәр дә кешелеккә хезмәт итсә, әгәр дә кешенең хакына кермәсә, булар начар түгел. Әмма ни өчен без нәкъ
рухи тұрмышымызды матурлап тізіп қоя алмаймыз? Неге біз маршалдайзмді өзіміздің ахлағымызды түзетуде қолданбаймыз? Неге біз шұшық тайм-менеджмент дәрістерін оқып та өзіміздің уақытымыз білән үйреніп те қадірлі мезгілдерде 5 минут намаз оқығанда уақыт таба алмаймыз? Әйгеріңіз жамағат, замананың шұшы һәм башқа ұсулларын қолданып рухи іштәрімізді түзетуде. Мен сіздерге адам баласының ішін өзгертуде үш кіре басқыштарды етесін. Үш басқыш. Шының біріншісі әрдайым тұрмышымызға изгіліктерді кіргейік. Кірсін біздің тұрмышқа изгіліктер. Аз болсын, әзгіре кірсін. Әмме гүл кіріп тұрсын. Біздің яқшылығымыз гүл артып тұрсын. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллаху тағалаға ең сүйікті ғамел аз болса да давам етіп тұрған ғамел дейді. Қай уақыт біз көңіліміз уянып кетеді, қызып кетеміз де бек көп яқшылықтар істерді тұрамыз. Анарасын арамызда тағы яқшылықтарын ұмытамыз. Еді ол Пейғамбарымыз айтты, әз ішлер, әмме гүл ішлер тұр дейді. Гүл ішлер тұр дейді. Біз бүгін қай уақыт үйреніп кетеміз, уақытты компанияларға, қай уақыт акцияларға, акция башламалар, шоңа көре біздің езгілік тұрғымыз да қай уақыт акцияға айналады. Міне бізде бұрат маңғал акция. Біз сіздің білен бүгін езгілік қыламыз. Анан тағын бір елға аламыз. Алай болды. Әс-әс, әкім күн сайын, қардайын келіп тұрған қыш. Бұл езгілікті кірдік. Раббымыз Аллах білен болған мұғамелемізге әгер тағырамызда кіттір, намаз ибадетінің фарыз болуы, тиішli болуын аңласа, әмме 5 намазы тұрғыза қалмаса, әлхамдулилля ғайыптарға келе, әйді, өзімнің тұрмышыма әкірімдігі жүкмалы кір. Кір. Аны ғайыптан айырмасы yok. Әгер де мүмкіндігің бар екен, башқа, әйді айына бір мәртебе кел. Аннарысының отнаға бір кел, отнаға бір кел. Көңілін башылған сайын, ол сенен көбірек сұра. Лекен кірдесін екенін, ол сенің тұрмышыңның бір білішіне әйдесін. Ол бір уақытта да сәбепсіз қалмасын. Қарағыз, ерте һәм кеш әйде тұрған көпме зикірлер, көпме дұғалар бар. Әйдеді, келесі айда өзіңнің органайзерға жазып қой, мен бір дұғаны үйреніп, шуны тұрмышыма кірдірген дейш. Мәселен, sevgili Peygamberimiz iyinden çıkanların bir dua olup şey. İyin, gaylesin, gaylanın, Allah'ı Teala'ya tavşırıp bir dua olup çıkan bilesin mi? Bile misin onu? İki güne yok. Lakin sen onu bilgenler sevgili, hem şunu üzerinin durmuşuna bakar. Bir ay boyu üzerine maksat koy, min şu duanın komisyonuna çıkmayın. Hem sen görürsün, o senin galetine geçir. Bu senin тұрмышыңа айналышыр. Әгер дәлелдер сәбәп білен бұл дұғаға шығып кетмесең, ішің шашар. Ләкин бір айдан сен өзіңе яман мақсат қоясың. Арада мен бұны кірттім. Әйдері үйге кіргенде болған дұғаны да үйренумен дейсің. Сәферге шығасың. Көп мейліміз, аятты көрсетіп оқисың. Әйдері келесі айда сен өзіңнің тұрмышыңа мақсат қой. Мен баяғына сәферге шықсам да Oyada gözünü kurmadık. Bir ay üzerine kuş, meşgulit. Bir aydan mesela kırırken durmuşluğun bir adetine gelir. Çok gerek. Hayvan dostlarımız, Allah'tan bu şeykende maksimalizm dediğidir var. Yok ki birlikte durun. Bir kadar 10 dava yaptığında, ulusunda kırtırgilerde 2 aydan okuyup, bütünlüğü bu şekilde gerek. Çok bulmasın, ezmesin. Hem de girdirip dursun. Kir senin тұрмышыңа Allah bilen бірге muamele kılanda ескеріп тұрсын. Aylanып bir sadaqa бересің. Жамаға. Мына жылға 2 мәртебе ғайыпта садақа қалдырып кеткен. Әйда мақсат етіп қой. Мәшкеге деген сөз түгіл. Анда көршіңде бір әйел бар, бір кем оны қарамын. Анда бір құрамда инвалид бар, оларға ярдәм керек. Дауысын алса, резервға жетпей, резервға алса дауға жетпей. Әйда өзіңе мақсат етіп қой. Senin gün tertibinde ayına bir mərtəbə sen bayağı barıb, balanın olayını adamını
Сен садақаны күн сайын береді. Yılға bir mərtəbə 1.000, 5.000, hatta 10.000 sadaqa verгенше күн сайын 10 сом беріп тұрсаң, bu seni qalaqlab qına davul işlemi yapılacak. Qalaqlab qına başaran yapılacak. Bir kətəbin davullar qına oturğaş, savlı bir rızıqı avazına qatlanmıyor. Əqireydi qalaqlab başaran. Şu ülkədir, əgər də bizim muhtajlarga bolğan izgiliyimiz, xayır sadaqamız əz-əzginə şırıq olsa, lakin bir şırıq olsa, daimi rəvişdə көңілімізді тазарташар, hamamın izgiliyi көкке öğretmişler. Ətiyyəliyin bilən muamele için. Əgər özünə sağ ol. Nişik senin muamele, seni üstəgənlər, işitkənlər, sen bugün ağılını qaldırıp şəhərə gəlgənsin. Ağlayın, özünün adının var, yerin balaların var, məşəqətin var, əcəllərin var, lakin ətiyyəli bana anladım olur. Balan çok deyip, məşəqətin çok deyip, ətiyyəli ikinci şiratlar görmeye yaramıyor. Ayından işe mərtəbə varım xəllərə biləsin. Əgər də burada yolunda olsa, toplağın işe mərtəbə qərqəliyinin xəlli biləsin, yüzün qurasın, qalaqların sıraşasın, işe mərtəbə şaltıratasın, əgər 90 koy bizimə, senin balalarına bilip dursunlar. Aylarını, altağarını, biz əminin, oğlu dəv əminin, dəvətinin əminin babayını xəllərə Allah razı berekeyden balaların biləməşək, bizдің əti, əmimizдің gör xəlli biləyik, o siyiləyik, bizgə dualar qalaydı. Allah üskəş, üz balalarını tekrar kimçiyi xəllərlə çok bura kırtsın. Kırt, hatta zor telefonlar tutar veririz. Zor telefonlar. Allah Google'da var, Yandex'da var, elektrikli organizasyonlarda sıkışıklar yazıp koy. Gün sayı, saat 8'de mi, 9'da mı, kişiler mi, gündüz mü? Seni o kışkırsın. Sen elin yaşından mı? Kışkırar mı? Savişenliğini kışkırar. Tigilden sonra kalmadı kışkırar. Bunda vardı kışkırar. Eline şaltıra derdi kışkırar. Buna kışkırsın olmaz. Kırtsın adalette. Hatta eliyin kütüp dursun. Paralel. Benim oğlum sana 9 gitmiş. Şaltıra derdi der. Bugün şaltıra der. Deyip eliyin dersin dursun. Yaşama göre şeylerle bu nesnelerden kullanmayı ruhiyat üstüne oturda. Hayırlar bile yıldan işe mərtəbə, ayından işe mərtəbə, yığılışın birgə yolға çıxasınız. Hayır, o tabiatına yol edəsiniz. O işsizlik tügül o, aylan bilen yol edir. O senin en zor işin. Çünkü aylanı hayırlı kalana gerek. Atlasına işe mərtəbə bir baymışdan sonra gerek. Dabır atımda birgələşib yığılışasınız. Birgələk başlasınız. Şey içer, tuğanlar bilen aramız. Şu kadarımız şunluk dünyada. Biz bunu şeyleriydi, lütfümüz süpermarket'e varıp 2 saat Allah kıyamlarını pislenip evireceğiz. Ama 15 minutlar kırıp duvarımızın halini gerekiyor. Şu kadar başladı. Şu an burası süpermarketten çıktığında 15 minutlarına otların işe mərtəbə duvarına gireriz. Onun için halini bilesin. Şu an buraya kırıp koyun. Aylar vermem. Senin ailəndə tuğanların halini gülü olsun. Bagaj yerine sol bir şəkşəyində sağ iki torkunda akşam gitmese, pişini yoksa balalarına aldaşır. Bugün biz tuğanların halinde varız. Kaya o tuğanlar, tekrar gitmiş yapalım, maşidan da Allah'a şükür, kremşik şundan tekrar evinin halinde, umeli olur, dava kalıp kalır. Tekrar böyle olmayan kremşik, ben senin koyuğa bir nerede belki bulsun, tuğanların halinde diye. Kimlikte atlarına bir nerede olur, anlaşılanı kırtgeç, senin tormuşun öylesi olsun. Ham tormuşun ondan başka varmasın. Yani şular ettiler, bizge izgirik demişim. Bu izgirik bizden alem kaybedeşir. Eğer de o izgiriklik olmasa, biz ilkten bir şeyimiz işlemek demek. Adım aşamayı demek, bizim işimiz çoşar, o izgiriklik işler bir şey olabiliriz. Oldurmuştan olmayacak. Yani şular ettiler, biz özgereşeriz. Bu birinci kengeş. İkinci kengeş, ne şular özümüzge maqsad, zadaş edip koyun. Eydəmiz günahlardan var. Eydəmiz başar adətlərdən gidip, özümüzü tərbiyəlik. Sen namaz oxuysan, oxuyma. Ama ballarasın. İşin bu olsa, hay vaxt yolda olsan, məşəqqətlənəsin. Eydəm özümə maqsad. Mənə bir özümə maqsad qoyan, kiləsi bir ayda bir namazında baldırmayın olabilirsin.
o'qiyotganimizda qo'ymoqsan, konkret yashaysan. O'zimni shu narsaga tartibga mana bunda aksiya e'lon etsak bo'ladi. O'zimizga bozorman. Mana men kelasi oyda o'zimga aksiya e'lon etdim. Men bir kimdir aytdim sizga. Ayttirganingiz shu qadar oldi. Shu qadar rahat bizga kimdir shaylar bo'lsa, kimdir bir bitirosha bo'lsa, kimdir suvga bo'lsa, qavoqcha qo'yamiz. Kimdir suvga qo'ymasa, avvalda olib so'yishdan boshlab, rayon lavozimi prezidentlarga borishlar, avam bilan aylanib qo'ydilar. Bitirsin, qashab bitirsin, o'qmaydi. Shunga ko'ra aylanishga kelasi oyga maqsad qo'ydi. Men kelasi oyda aylanishga. Yoki kimdir aytadi, men kelasi oyda oldashim deydi. Yoki masalan, yoshlar birak aylanishlarni o'zimdan ashaddiy so'zlar chiqadi. Millatdoshlarimiz ko'rsatgan. Endi Hazrat yanında bir vaqt chiqib ketsa da tuzaladi, turashadi. Aytamiz, bizni tarbiyaladik. Bir tanishimning shoy ovuzidan azgina ikki so'kini bo'lmasa da lekin qo'yib yomon jargon so'zlar chiqqanini eshitgach, bilan rahmatlar berdi. Do'stlar, masjidga yurishim Alloh aşkına. Lekin bayroq ovuzidan chiqqan tuzib bo'lmaydi bayroq. Mendan pedasiga shulay ishlaydi. Yana chiqsa lekin bir so'z chiqarsa, sen masjidga 100 so'm sadaqa qilibsan. Ishqarda yozib qo'y. Yana 100 so'm deb narsa. Biroq bu sadaqa qilgan masjidga yo'qmas bilasiz hozir. Oqshom ichariga kirib, bilasiz bilasiz yo'q, bilasiz kimga hazratdi. Bitta degan shay. Bir olimga kelgan bir kishi tarakni toshga oldi. Namoz o'qimaydi dedi. Mana shu g'alati toshlar, ko'p kishi tarakni toshlar. Aynan maqsad o'zi. Kimga foydali? Sening yomon ismini otinaga ismi foydali. Sening salomatligingga foydali. Yo'q. Kimdir kebobni boshqasida tortmaydi. Bu kebob ekindi. Alloh bergan kasb qilgan. Aynan maqsad toshlar. Hadislarga bir olimga kelgach, eshiklarga toshlaysan degach, aç, demek ki shayton qilsin. Shayton namoz o'qiydi yo'q dedi. Shoir qo'ysin, demek ki otasi kelsin, birligini topdi, ikki rakat namoz o'qidi. O'ziga maqsad qo'ydi. Demek ki topdi, ikki rakat namoz o'qidi deyishsin dedi. Ko'plar vaqtdan so'ng shayxga kelganda, agar shayx so'raydi, nishiksin degan. Oy shaytonning namoz o'qirasi kelmaydi. Demek ki topmasa topmay namoz o'qirasi kelmaydi. Ve şuna göre işlerine girebiliriz. Şu yomon qadamlardan ketarga kerak. Agar o'zingga bir oyman maqsad qo'y. Degan deyillar, o'zingga qo'ymaydi. Ishni. Oraqadan ketgan, hamsin ko'rarsan, sening turmushing vajibalari, do'stlaringga ketmaydi. Lekin o'zingga maqsad qo'y. Bo'ldirolsan, Allohdan yordam so'ra. Ve shuna ko'ra yomon qadamlarni ishlaydi. Shiroat jamoat kunlarida boshqa yashashni o'rgangan ekan. Kimdir qo'yib ketdilar. Hamma namozda sizlar. Hamma juboyitsa boshqalarni qo'y. Yollarga chiqib kayflarga bitaragan. Hatto bolalar qo'yib turadi, babayni qo'ymaydi. Aytamiz, kichik qo'yaman qadamlarda. Chistarni aqlanib jamoat. Mana bu ikkinchi kengash bo'ldi. Ham uchinchisi jamoat. Aslında muhim bo'lgan izgiliklarimizni sifatli ustulash. Bo'lgan yaxshiliklarimizni kamillashtirib, alhamdulillah. Bugun millatdoshlarimiz orasida ko'p namoz o'qishlar. Lekin ular 5 yillik qo'llarini rashiga olsa, Alloh rahmatidan bilsin, namoz o'qishlarni olib, namozga o'rganib, shuning uchun boshlar bo'lsalar 5 yil qo'llarini bitta namoz kitobini qolmadi. Lekin namoz o'qib anda sen kelgan da'volar bilan agarda sen peygamberimizning namoziga qarasan, ulardan bir ko'p da'volar o'qigan, bir ko'p suralar o'qigan, bir ko'p zikrlar aytgan. Aytsangiz namozning sifati ustida ishlagan. Aytsangiz o'zimizning namozimizni yomonlik, abnormal degan. Sevgili peygamberimiz dedi. Eng birinchi mening ummatim namozning xushuqligini yo'qotishadi. Hatta sen ümmetdə xuşuqluq bilan bir namoz o'qishingda bo'lmasin dedi. Narsa degan so'z? Ümmetin namoz o'qiyashar, ammo ko'ngilin berib o'qiyashar. U namoz o'qiy, bozorda o'ylaydi, tunda
жастайында ойлайды, балалықта ойлайды, намазына ойламайды. Садақшы бітер намазы. Пeygamberimiz aytты, ең бірінші намазны көңіл беріп оқу бітешек деген кісілер. Екінші бір хадисте кісілердің діндері бітсе, ең соңынан намазлары кетешек. Намаз кетсе, ана сәлемді қалмайды деген. Шоңғыра қараңыз, нендей зор байырма. Ең бірінші намаздың сипаты кетер, ең соңғы намаз кетер. Шоңа көре мен намаз оқимын, демек менің намазым Субханаллах фәрештелерге көмектемейді болады. Әйде өзіңе намаз. Мына намазда фәрер дұғаны ятла, һәм кім сен анығада деген. Бұл сенің тұрмышыңа айлансын. Шоңа көре ғибадаттарымыздың сипатын арттырайық. Биыл ораза тұттық, Аллах разы болсын. Биыл күпме қардашларымыз бірінші мәртебе оразаға кірді. Мен далаға кіретін кейді өзі көргендерге. Сіз ең ұзын оразада кірдіңіз. Çünkü kış günü bu 7-8 saat, abi 19 saat, 20 saat. En ağır orazadan başladınız. Şu an bırak o gelecekte jigileyecek. Bu yıl sen tuttu, kursak urazası. Oşatmanı işitmedi. Ayda gelesi yılda urazanı kamilleşti. Kursak urazasını tutmuyor. Ayda biz gayretlerle uraza tuttuk gelesi yılda. Ayda biz boş sözlerle tuttuk gelesi yılda. Ayda biz gelesi Ramazan'da 90 yıllık koyup bir uraza koyup bir gün beraberleşmek, kardeşlik, namaz ibadetini işlik, kamilleştirip yaşayacağına. Bilgen dualarımızın işlerini verelim. Çünkü bu duanı kılarız, işlerini vermeyiz. Ve şuna kuracağına, ve şu şıkhan başka kengeşlerle biz özümüzün turmuşumuzu yoğunlattık. Birincisi, yaxşılıklarını kirdik. Her daim yaxşılık yaptırsın, ez olsun, demli olsun, kirip dursun. İkincisi günahlardan bağlanmayın. Ekrin günahlı aletlerle bildirin. Yaxşı aletlerle üçüncüsü bulgan amel ibadetlerimizin sıfatı üstünde. İşlik Rabbim Allah'ımızı bizde yerlerine taşlamasın. Elhamdülillahi hamdahu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا Allah subhanahu wa ta'ala'ya maqtavatı kulağlarımız, şükür ve rahmetlerimiz olsun. Aziz kardeşlerim, yaşarak bulunma hamımızın Tatarlardan başka millet ahillerine rus dilinde bizning internatsionalda bir necha so'z nasihat etib kelasın kelar. Дорогие братья и сестры, я от чистого сердца поздравляю всех вас с этим замечательным праздником Айд-аль-Фитр, который переводится праздник разгорения. Ифтар байрам. Почему? Я не знаю, люди назвали его Ураза байрам. Ведь на самом деле Ураза байрам, месяц поста, а праздник разгорения, то есть еды и питья. И почему сегодня праздник? Потому что Аллах после того, как закрыл для нас врата еды и питья днем под солнцем на целый месяц и приказал нам поститься, сегодня Он снова открыл эти врата. Сегодня праздник, потому что мы с вами прошли с помощью Аллаха месяц испытаний, когда шла упорная борьба, где внутри человека. Кому же мне угождать? Своему большому «я», который никак не хочет ограничивать себя в еде и питье, или же своему Создателю, который заботится о нем и который сказал: если увидите на небе месяц Рамадана, оставьте еду и питье, поститесь. Тем самым Аллах призвал нас лишить свою страсть любимого дела. Поистину, искренние рабы Аллаха любят его больше, чем себя, и предпочитают снискать довольство Создателя над довольством своего эго, над довольством своего «я». Месяц Рамадан – священный месяц, когда Аллах дал нам шанс обновить свой иман, поработать над своим нравом. Мы знаем, месяц пришел и месяц ушел, а обновилась ли наша вера с вами в Создателя? Стала ли она крепче? Обновился ли нрав наш? Или только одежда на нас сегодня новая? Пусть каждый задаст себе этот
каждый встанет на весы и попытается узнать свой истинный реальный вес. Мы все знаем, во время Рамазана, после Рамазана, когда встаешь на весы, это нас радует, потому что у кого-то 5 килограммов, у кого-то и 10. Но я говорю про духовные весы, которые показывают нам состояние нашей веры, которые показывают нам состояние нашей духовности. Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, говорил: рассчитывайте себя, пока вас не рассчитали, взвесьте себя, пока вас не взвесили. Аллах подарил нам эти благословенные дни Рамадана, а смогли ли мы воспользоваться ими и изменить себя в лучшую сторону? Стали мы лучше после Рамазана? Сподвижники пророка за 5 лет они становились совсем другими людьми, как сообщает нам об этом Джафар, радийаллаху анху. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал свою умму к вечным ценностям, которых так не хватает в жизни. В 5-м году после начала пророчества, когда мусульманам, сподвижникам в Мекке стало совсем тяжело от притеснений и гонений со стороны мекканских многобожников, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил свою умму в Эфиопию. Они оставили Мекку и отправились в Эфиопию, где правил справедливый царь Некус. Пророк знал, что он истинный христианин, и он поймет состояние верующих мусульман. И это, вы должны заметить, исторический факт, когда лучшее поколение, самое научное поколение мусульман-сподвижников нашло приют и безопасность в христианской стране. Некус, когда они пришли к нему, Некус спросил их: что за религия? Что за религию вы исповедуете, из-за которой вы разошлись со своим народом? И тогда Джафар, радийаллаху анху, ответил ему: о царь, мы были народом язычников, мы поклонялись идолам, ели мертвечину, мы совершали непристойности, мы порывали родственные отношения, мы причиняли зло соседям, и сильный из нас притеснял слабого. Мы жили так, пока Аллах не направил к нам посланника из нашей среды. Мы знали его происхождение, его правдивость, честность и скромность. Он призвал нас уверовать в единого Аллаха и поклоняться только Ему. Он велел нам быть правдивым в разговоре. Он велел нам держать данное нами слово, поддерживать узы родства, быть хорошими соседями, прекратить совершать запретное и проливать на этой земле кровь. Он удержал нас от дурных поступков. Он запрещал нам лгать, обманывать людей, присваивать имущество сирот и беззащитных и порочить честь целомудренных женщин. Это только отрывок из тех слов, которыми ответил на вопрос Некуса Джафар, радийаллаху анху. И потом он прочитал суру Марьям, где описывается самая святая женщина в истории человечества, как не только для христиан, для мусульман всех. Это Мария и его сын. И когда он услышал эти аяты, он заплакал. И после этих слов он сказал: мусульмане будут жить у меня, и никто не посмеет их обидеть. Поэтому, дорогие братья, наша цель — мы должны следовать призыву пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы должны исправлять наши души, очищать наши сердца и стать хорошими, полезными для общества мусульманами. Некоторые, когда приходят в храмы, в мечеть, в ислам, начинают превращать дом молитвы, дом поклонения единому Аллаху в политические партии. Кто-то хочет завоевать власть в стране, а то и в мире. Мы знаем, здесь хизбут-тахрировцы мечтают все время построить халифат. Как Фаузия как-то сказала, у нас не то, что мужики сегодня халифат не могут построить, они даже ведра не могут делать. Челек Ихванцы, которые говорят про какую-то вечную борьбу, строят какие-то свои тайные цепочки правления, которые только они знают. Даиш, ИГИЛ призывают к исламскому государству и убивают мусульман.
вчера что случилось? Самый святой город Мекка, Медина, возле мечети пророка Мухаммада. Это же святые места. Когда ты был на умре хаджа, когда ты наступаешь на эту землю, ты чувствуешь, что по этой земле ходил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот террорист смерти взорвал тебя возле мечети, запретной мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто это такие? Как они хотят попасть в рай, совершая такие страшные варварские поступки? Это не наш ислам. Это не призыв нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы не террористы, мы не политики, мы мусульмане, мы должны заниматься собой, своими душами. Давайте попробуем построить ислам внутри себя. Исправь то, что внутри себя, и тогда Аллах исправит то, что вокруг тебя. Пусть Всевышний Аллах примет ваши посты, примет ваше покаяние, примет ваши молитвы. И пусть сегодня Аллах очистит наши сердца, как говорится в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман сама Рамадана имаnan ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби». Кто постился в месяц Рамадан верой в единого Аллаха и надеждой, что Аллах наградит ему раем, что Аллах наградит его вечными благами, Аллах простит ему все прежние грехи. Пусть Аллах простит нам наши грехи. Мухтарам жамаат, біздің уақытта менің сіздің білен бірлікте бүгін шушы күнге ерішкенбіз екен, шу жылда келгенбіз екен. Олардың кіріп шушы шаһарымыз үшін, шушы халқымыз үшін, қардашларымыз үшін, исән болған, вафат болғандар үшін де дұға қылып сөзімді тамамлайсыз. Алхамдулиллах раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Я Раббым, құлдарымызды көтеріп біріміздің аяларымыз, сенің рахметіңе, сенің ярдәміңе, мағфиратыңа үміттенеміз. Я Раббым, сен дұғаларды қабыл етуші. Шушы құлдарымызды буш қалдырма. Я Раббым, сенің ризалығың үшін ай бойы розаларымызды тұтты. Я Раббым, кечләрін қиямнан құрды, Құр'аннан оқыдық, зикр ва тәсбихлардан оқыдық. Я Раббым, рахметің менен шушы һәм башка ғибадәтләребезне кабул итсәң иде. Раббым, хак саталы гөнаһлар, син гөнаһларга гафу итүче, безләрне кечерсәң иде. Раббым, безләрне гафу итсәң иде. Шушы изге Рамазан айларында кемнәр мәчетләребездә, иләрдә, башка урыннарда авыз ачып ифтар мәҗлесләрен үткәргән булсалар, ризыклар әзерләп, ураза тотучыларны кунак иткән булсалар, рәхмәтең белән шушы һәм башка изгелекләрне кабул итсәң иде. Я Раббым, мәчетләребездә безгә ай буе хезмәт иттеләр, апаларыбыз ризыкларын пешерделәр, егетләребез, кызларыбыз безгә табыннар әзерләп, атларыбыздан җыештырып тордылар. Һәрберсеннән дә үзең разый булып, шушы изгелекләрне кабул итсәң иде. Я Раббым, шушы гаеп алдыннан гына күп кешеләр фитра садакаларын китерделәр. Шул фитра садакаларын, Я Раббым, мохтаҗларга ирештерде. Я Раббым, көче куәте киткәннәрне шулар белән сөендердек. Я Раббым, кабул итеп, аларның ризыкларына, тормышларына бәрәкәт бирсәң иде, куанычларын бирсәң иде. Я Раббым, арабыздан күпме бабайларыбыз, әбиләребез, мөселман ва мөслимә кардәшләребез синең хузурыңа күчтеләр. Шушы мәчетләрне салуда шуңа ташып кергән бабайларыбыз, ачылып кергән әбиләребез үзең синең хузурыңда кунак булып торалар. Я Раббым, аларның да хаталарын кичерсәң иде. Бәндәчлек белән кылган гөнаһларын гафу итсәң иде. Аларга да безнең бүген гаепләребезне без ничек сөйләсәк, аларга да безнең дұғаларыбыз аша сөйләсәң иде. Бүгенге көндә булган йортларын, каберләрен урнандырып киңәйтсәң иде. Раббым, ахыр урыннарын җәннәтләрдә булсаң иде. Раббым, балаларыбызга да хәерле тәрбияне, аларны бездән имамнарак, бездән изгерәк буын булып үстерергә насыйп итсәң иде. Без дә тар вакытларда ятканда, Раббым, шуларның изге дұғаларын алып торырга, синең рәхмәтеңә ирешергә насыйп итсәң иде. Я Раббым, шушы шәһәребезгә, шушы мәхәлләләребезгә бәрәкәт бирсәң иде. Я Раббым, шәһәребезне яңартып, күңелләребезне яңартып, көннән-көн изгелеккә, көннән-көн хәерлелеккә ирешергә, Я Раббым, насыйплардан кылсаң иде. Я Раббым, мәчет мәдрәсәләребезгә хәерле имамлар, хәерле абыстайлар бирсәң иде. Хәерле
deyip sana şükür etmişi, sana istiğfar kılıp, tevbe kılıp yaşamışı, izgi bendeler kılıp yaşarken nasip etsen eken. Amin. Rabbana taqabbal minna, inneke entes samiul alim, ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim, bi rahmetika ya erhamer rahimin. Cemaat, bu bayram, şu an burada eder, şu bayram